Dame i gospodo, dragi prijatelji, evo nas ponovo u prostorijama u Plavoj sali Srpske kuće na tribini Akademskoj Sveti Sava, čiji je organizator Srpski nacionalni savjet Crne Gore i informativno-kulturni centar Sveti Sava. Prije svega pozdravljam vas, a naročito predstavnike ambasade Ruske federacije i da ih pozdravimo. Hvala vam što ste došli. Večerašnji gost ili gošća, ili tačnije gošće naše tribine će biti profesorica ruskog jezika i književnosti Radojka Tmušić-Stepanov, čija uža specijalnost su ruska književnost, kultura i civilizacija. Ona je osnivač i predsjednik udruženja Srpska asocijacija predavača ruskog jezika, literature, istorije i kulture. Tema njenog predavanja je naslovljena Srbi i Puškin. To je zaista jedna ogromna oblast i uprkos brojnim radovima rusista koji su osvjetljavali kompleksne i duboke veze između Puškina i Srba, odjeka srpske istorije u dijelu ovog velikana ruske i svjetske književnosti, kao i recepciju Puškinovog dijela u nas, ostale su brojne nepoznanice o tim odnosima i uticajima. Ta tema bez sumnje zaslužuje da bude sveobuhvatno istražena, što upravo gospođa Radojka Tmušić-Stepanov čini u svojim temeljnim istraživanjima i naučno-publicističkim radovima o srpsko-ruskim istorijskim, književnim i civilizacijskim vezama. U okviru tog korpusa tema ona je naročito usmjerila svoja interesovanja na dijela i živote velikih ruskih pisaca Gogolja, Dostojevskog, Tolstoja i, kao što rekosmo, prije svih Puškina, o kome će večeras biti riječi. Dakle, imamo privilegiju da večeras od naše uvažene gošće neposredno čujemo i neke nepoznate ili nedovoljno osvjetljene odnose Srba prema Puškinu i Puškina prema Srbima. Vidjet će se iz njenog izlaganja koliko je, recimo, grof Sava Vladislavić zadužio rusku književnost zahvaljujući tome što je Puškinovog djeda iz Carigrada doveo u Rusiju. Vidjet ćemo i kako su duboke veze između Njegoša i Puškina, kao i između Puškina i Crne Gore. O tome će gospođa večeras govoriti temeljnije. Ali prije nego što pozovemo profesoricu Radojku Tmušić-Stepanov da nam se obrati, valja istaći da je ona autorka izuzetnih radova i knjiga koje izdaje u ediciji Rusija. Dosad je štampana njena knjiga Ruski carevi i imperatori 2019. A u štampi su knjige Ruske prestonice i Zlatni prsten Rusije, Ruski obaveštajci i zbirka pripovedaka Galaksija srca. Radojka Tmušić-Stepanov je porijeklom iz naših krajeva, a živi i stvara u Novom Sadu. Stihove Aleksandra Sergejevića Puškina kazivaće naša sugrađanka, inače pjesnikinja Ivana Svrkota. Srdačno ih pozdravljamo i molimo profesorku Radojku Tmušić-Stepanov da uzme riječ. Izvolite. Dragi prijatelji, dobrodošli. Zahvaljujem vam se što ste našli vremena i drago mi je da ste bili zainteresovani da dođete, da čujete ovu priču, slobodno možemo reći skazku o Srbima i Puškinu, a zahvaljujem se i predstavnicima ambasade Ruske federacije u Podgorici koji su se odazvali na poziv i došli da isprate i uveličaju ovaj događaj. Pa da počnemo. Poznato je da 40 godina markira prag epohe u kolektivnom sećanju,
Posle 40 godina svedoci vremena koji su kao odrasli doživjeli neki važan događaj, okončavaju svoj radni vek i ulaze u godine u kojima sećanje raste, a sa njim i želje za fiksiranjem i daljim prenošenjem istog sećanja. Živa sećanja ne dopiru dalje od 80 godina. Umeće pamćenja se odnosi na pojedinca. Tu je reč o individualnim mogućnostima. Nasuprot tome, kod kulture sećanja je reč o ispunjavanju socijalne obaveze. Ona se odnosi na grupu. Ovde se radi o pitanju šta ne smemo da zaboravimo. Tamo gde je ovo pitanje centralno i gde određuje identitet i sporazumevanje grupe, možemo da govorimo o zajednici pamćenja. Kultura sećanja je univerzalni fenomen povezan sa pamćenjem koje stvara zajednicu. Kultura sećanja je deo planiranja i nadanja, to jest dogradnja socijalnog i vremenskog horizonta. Kulturno pamćenje se ne prenosi samo od sebe, već ga je potrebno pažljivo institucionalno usmeriti. Institucije koje su organizovale ovu tribinu, Srpski informativno-kulturni centar Sveti Sava, Srpski narodni savjet Crne Gore, su upravo na ovom važnom zadatku svim svojim radom i svim onim tribinama koje sam ja do sada gledala, a evo i meni je pružena prilika i ja se duboko klanjam vašem poverenju koje ste mi ukazali da mogu da pričam na temu koja je određena. Ne samo iz osjećanja želje i potrebe da se približimo duhovnoj i umetničkoj lepoti poezije, nego iz osjećanja duga, negovanja kulture, sećanja, prizvaćemo večeras uspomenu ne samo na Puškina, nego i na Srbe koji su se dotakli Puškinovog života i njegovog duhovnog i umetničkog stvaralaštva. Pa kako je rekao divni Jurij Gagarin, pa jehanje, krenut ćemo. Dana 26. maja, to jest 6. juna, po novom kalendaru, 1799. godine, u matičnoj knjizi Moskovskog bogojavljanskog hrama u Jelohovu je zapisano: majoru Sergiju Ljoviću Puškinu se rodio sin Aleksandar, kršten je 8. juna. Na rukama ga je držao grof Artemij Ivanović Varancov, a kuma je majka Sergija Puškina, udova Olga Vasiljevna Puškina. Baka Olga je nekoliko godina kasnije pisala sledeće: ne znam šta će biti sa mojim najstarijim unukom. Dečak je pametan i jako voli knjige, ali slabo uči. Rijetko kada nauči lekciju kako treba. Dešava se da ga ne možeš pokrenuti da nešto radi. Često ne možeš da ga nagovoriš da se igra sa drugom decom. Onda se dešava da se iznenada tako razigra i juri na sve strane da ničim ne možeš da ga smiriš. Stalno ide iz jedne krajnosti u drugu. Kod njega nema sredine. A 27 godina kasnije, posle rođenja Puškinovog, o tom istom dečaku sa kojim baka nije znala šta da radi, u letopisu Matice Srpske iz 1826. godine je objavljen članak, ali o njemu podrobnije nešto kasnije. Za razliku od ostalih ruskih pisaca, lična i stvaralačka sudbina Aleksandra Sergejevića Puškina često je bila isprepletana sa ličnim sudbinama pojedinaca, pojedinih Srba i istorijskom sudbinom samog srpskog naroda. I možemo reći da je Puškin, Aleksandar Sergejević, najsrpskiji pisac od svih ruskih pisaca. U ovu priču ćemo najljepše ući preko poezije, preko lirike, koja je po rečima Jovana Dučića jedini rod umetnosti gde osrednje znači što je rđavo i gde ništa nije dobro što nije i savršeno. Te da je lirika rađena samo za najdublje i najotmenije duhove, koja je merilo za pisce koji je stvara, ali isto tako i za društvo koje je čita. Dučić dodaje: veliku liriku imaju samo veliki narodi, dok nauku i strategiju mogu imati i narodi nižega tipa, te da je baš lirska poezija najsloženija tvorevina ljudskog uma.
stvar jedne više kulture i više ideje o životu, da je lirika najviši stepen metafizike i posljednji rezultat sposobnosti ljudskog izraza. Pa podsjetimo se kako je pisao Njegoš. Budalama kad bi vjerovali, poete su pokoljenje ludo. Našu sferu da noć ne polazi, bilo ovako lice neba sjalo. Bez ostrijeh zuba, ledne zime, bil toplote blago spoznavali. Bez budala tupoga pogleda, bil umovi mogli bistat svijetli. I ovi stihovi i sljedeći koji ću još navesti dokazuju da smo, blagodareći ne samo vitezovima, nego i našim velikim pesnicima, uvršteni u narode, velike narode. Nema književnog, Dučić nastavlja, nema književnog ni umetničkog dela za koje treba čitaocu toliko prethodne književne kulture ili prirodne prefinjenosti koliko za čitanje dobre lirike. Pa zar se ima šta dodati ili se treba šta oduzeti gospodskim stihovima velikih srpskih pesnika? Dučić. Moje tamno srce, to je deo svega. Sa zvezdama trepti, huji, s vetrovima i onda kad stoji bezglasno med svima, jedan gromki eho ćuti u dnu njega. Na obali morskoj moje srce ima žamor nekog vala što večito pline, što čuva sveg mora, zvuke i gočine i svu kuku davno nestanulih plima. U zalazak sunca, iznad tamnog huma, kroz san poju ptice u dubokoj seni, a bezbroj se gnezda odzivlju u meni i tragični odjek zamrknulih šuma. I to zvučno srce, kada jednom zaspe svoj bol otkucavši silnim ritmom svega, neće biti strašno prestanka za njega. U zvuk i u svetlost sve će da se raspe. Uvek zaljubljeno u večnost, dok bruje njime sjajne sfere, strasno i daleko, i kad očarano kucne srce neko, to je moje srce što se opet čuje. Vidite kakav je Dučić. I još jedna pesma od 3 strofe, a koja je u stvari čitava epopeja. Neko ko je dolazio u Crnu Goru i ko je zna. Među javom i med snom. Srce moje samohrano, ko te dozvao u moj dom? Neumorna pletisanko, što pletivo pleteš tanko, među javom i med snom. Srce moje, srce ludo, šta ti misliš s pletivom? Ko pletilja ona stara, dan što plete, noć opara, među javom i med snom. Srce moje, srce kivno, ubio te živi grom, što se ne daš meni živu, razabrati u pletivu, među javom i med snom. Laza Kostić, divno. Vratimo se Puškinovoj poeziji i pesmi koju su uglavnom učili svi srednjoškolci dok se učio ruski jezik u takvom obimu kako se ranije učio u srpskim krajevima. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, когда и вам Бог, любимый, быть другим. Da čujemo u prevodu. Voleo sam vas. Moja ljubav stara još uvek možda spi u srcu mome. Al zašto ona nemir da vam stvara? Ja nisam rad žalostiti vas njome. Voleo sam vas nemo, beznadežno, pun strepnje i pun ljubomore boli. Voleo sam vas iskreno i nežno. Nek Bog da tako drugi da vas voli. U sred čitanja Puškinovih stihova čovjek se zapita kako je ovo čudno tkivo od jezika i pričanja. Je li to proza? Je li to poezija? Ushićeno beleži Isidora Sekulić. Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный.
волны, плеснувшей в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Оно на памятном листке оставит мертвый след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке. Что в нем забытое давно, в волнениях новых и мятежных твоей душе не даст оно воспоминаний чистых, нежных. Но в день печали, в тишине, произнеси его, тоскуя. Скажи, есть память обо мне, есть в мире сердце, где живу я. Šta ime moje za te znači? Umreće ono ko šum vala. Što tužno mi je tuđa žala ko žagor šumski kad se smrači. Na listu tvoga spomenara ostaće poput traga sivog, ko grobni natpis čudna šara, nečitljiva za ikog živog. Šta znači ono? Već odavno talas novih nemira ga briše i sećanje životodavno ne budi u tvom duhu više. No reci ga u vreme čame, kaži u časovima sivim, postoji uspomena name, postoji srce gde ja živim. Neobična geometrija sudbine odredila je da su Srbi isključivi krivci za pojavu roda Puškina u Rusiji. Srpski prst sudbine na pojavu Puškina u Rusiji datira od početka 18. veka. U prvoj trećini 18. veka, tačnije 1724. godine, Srbi iz Austrije su se prvi put masovno doselili u Rusiju ili preselili u Rusiju. Srbi su, bilo ih je oko 1000, imali dobro vojno obrazovanje. To su bili krajišnici, šajkaši na granici između Turske i Austrije. Oficiri su imali visoko tehničko obrazovanje i bili su dobri stratezi. U to vreme, možemo se ponositi, 20 Srba je dobilo čin generala u ruskoj vojsci. Kroz 3 decenije, u 1756. i do 59. godine, u Rusiju su stigli novi doseljenici, kojih je bilo oko 2500. Na desnoj obali Dnjepra, mesto gde su se zaustavili i gradili kuće, zvalo se Novaja Serbija. Evo, pogledajte tu kartu i tu ćete i dan danas naći toponime srpskih mesta današnjih iz Vojvodine. Nepromenjeni stoje. A između Luganska i Bahmuta na levoj obali Dona, ceo kraj u kome su živjeli doseljenici Srbi, nazvan je Slavjano-Serbija. Evo, pogledajte, na toj karti su takođe toponimi koji su vezani, naći ćete Suboticu, naći ćete Bečej, Nadalj, Srbobran, znači potpuno ćete naći naša mesta iz Vojvodine, takve toponime. Veruje se da je u 18. veku iz srpskih krajeva tadašnje Austrije 10.000 Srba stiglo u Rusiju. U to vreme na ruskom prestolu je bila carica, imperatorka Jelizaveta Petrovna, kćerka Petra Velikog, koja je posle Ane Jovanovne vladala na ruskom tronu i ona je u stvari dala taj deo Srbima. Takvi krajevi u Rusiji su nazivani Dzikaje polje, divlje polje. I tu su se naseljavali ljudi koji su dolazili u Rusiju da žive. Danas je to Donbas, danas je to znači Danjeck, Lugansk, tamo naš svet danas brani pravoslavlje i brani slovenski nacion, slovensku naciju, rusku naciju, da sačuva svoje ime, da sačuva svoju civilizaciju. Treba da znamo ko tamo danas stoji na braniku pravoslavlja u Donbasu, u Donjecku i Lugansku. Najupečetljivija figura među srpskim naseljenicima bio je grof Sava Vladislavić Raguzinski, rođen je 1669. godine. Smatran je prvim ruskim obaveštajcem i organizatorom mreže spoljne obaveštajne službe Ruske imperije. Obično kažu on je osnovao Rusku obaveštajnu službu. Ne, institucija je jedno, ali on je imao zadatak, to jest bio je blizak saradnik Petra Velikog i obzirom da je bio trgovac, kretao se i pravio mrežu obaveštajaca za Rusku imperiju.
Sava Vladislavić je blagodareći svom obrazovanju, intelektu i sposobnostima ušao u Rusiju na velika vrata. Obično se kaže kako je Petar Veliki otvorio prozor u Evropu, u Rusiji otvorio prozor u Evropu. Međutim, treba razlikovati. Danas kad naprave prozor, sva omladina obrazovana ode na zapad. A u to vreme je ceo zapad hrlio u Rusiju, jer Rusija je bila zemlja obećana, kako inače jeste. Da nađe sebi posla od vojnih lica, preko učitelja, balet majstora, književnika, zanatlija i tako dalje. U Rusiji se moglo živeti i zaraditi. Recimo, Sava Vladislavić je preveo, on je bio obrazovan čovek, sa latinskog je preveo značajno istorijsko delo Mavra Orbinija, kraljevstvo Slovena, koje je na lični zahtev Petra Velikog štampano na ruskom 1722. godine. Samo par rečenica, nedavno je otkriveno da je bio mecena Vivaldija, kompozitora Antonija Vivaldija, i da Antonio Vivaldi njemu posvetio jednu operu. Znači, Sava Vladislavić mu je dao svoju vilu da živi u njoj i pomagao mu da radi. Od carice Katarine I je dobio titulu grofa 24. februara 1725. godine i tada je krenuo u misiju za Kinu, gde je njegovim angažovanjem dolazi do Kjahtinskog sporazuma. Sava Vladislavić je zajedno sa ljudima, sa čitavim tim svojim konvojem, ali on je bio na čelu tog zadatka, on je razgraničio Kinu i Rusiju, to je negde oko 6000 kilometara. Bio je vešt pregovarač, a kako i ne bi, Hercegovac ili tako. Ja sam slušala od kolege Bogdana Kosanovića, on je detaljno ispitivao baš taj deo života Save Vladislavića, da im je potkupljivao ih je, pretio, pojedine je i pojeo mrak, Kineze koji nisu se mnogo slagali ili tako dalje. Ali ono što je jezički interesantno, u kineskom jeziku, u kineskom narodu, u tom prigraničnom pojasu, bila je čak, i Rusi kažu strašilka, ili, znači kad nekog hoćeš da uplašiš ili kad nekog hoćeš da prokuneš i tako, pa ako nije sagovorniku nešto po volji, kaže da Bog da ti Sava Vladislavić u kuću došao, Kinezi su to znali da kažu, ili da decu plaše, da kažu recimo Bareč ili Baba Roga, nego aha, sad će doći Sava, budi dobar. U tom smislu do koje mere je on bio figura, autoritet, da su zbilja i da je zbilja sve što je tražio, sve je uspeo. I nedavno, pre par godina, Rusija je dala, čini mi se, desnu obalu neke reke, beznačajno nešto. I tada su te mape koje je Sava Vladislavić radio bile na stolu Putinovom, pokazivane su kako i kada je utvrđena granica između Rusije i Kine. Sava inače bio veoma blizak sa Petrom Velikim. Osim te granice, on je dobio od Petra, osim utvrđivanja granice, znači on kasnije je granica utvrđena, ali recimo on je od Petra Velikog dobio slobodu da trguje potpuno prvo na 8 godina, zatim potpuno bez ograničenja, da se bavi trgovinom u Rusiju, bez nekih poreza i tako dalje. Ali ono što je bitno između Petra Velikog i Save Vladislavića jeste da je Sava sa jednog putovanja iz Konstantinopolja poslao 3 Arapčeta. Ne, on nije, nego je poslao. I u Ruskom državnom muzeju nalazi se jedan dokument koji govori, to je 7. slika, da, koji govori upravo, evo pogledajte, preko stakla je slikano pa se malo slabije vidi, možete dati sad onu kraću sliku gde je, evo je, kaže doputovao iz Konstantinopolja Grk Andrej Vasiljev koje je poslao gospodin Sava Vladislavić sa 3 maloletna Arapčeta. Ja sam dugo gatala šta je, otkud Grk, pa Vasiljev ili tako, Andrej, a u stvari grčko-istočna veroispovest. Tada se pravoslavni su se tako određivali. Znači. Jedan od njih, Ibrahim,
Bio je sin crnog afričkog princa koji je bio vazal opet turskog sultana. Oni dva prijatelja su uhvaćeni i poslati u Carigrad, a odakle ih je Sava Vladislavić Raguzinski kupio, doveo u Moskvu, godinu dana kasnije je kršten i dobio je ime Abram, a prezime po ocu Petar, jer ga je Petar krstio, Petar imperator, i prezime Hanibal. Učio je u Vojnoj akademiji, poslat je u inostranstvo da douči vojnu školu i sticam okolnosti on je bio u toj četi koja je obezbeđivala rad Save Vladislavića u Kini. Eto vidite kako je se sudbina poigrala i sa tim podatkom. Sava Vladislavić je na kraju bio ambasador Rusije u Kini. To je bila imperija Cin, posljednje carstvo koje je obuhvatalo celu Kinu pod vladavinom Mandžurske dinastije. Mi Srbi moramo znati da je Sava Vladislavić 1727. godine osnovao grad nedaleko od granice sa Kinom u Rusiji, da je tamo podigao tvrđavu, Kremelj, drvenu tvrđavu, i u tvrđavi je podigao crkvu posvećenu Svetoj Trojici sa bočnim oltarom posvećenom Svetom Savi Srpskom. I kasnije taj ceo grad, gledano na crkvu, nazvan i na taj bočni oltar, nazvan je Trojicko-Savsk. I tako se zvao do 1934. godine. Posle toga mu je promenjen naziv u Kjahta, što nama Srbima treba posebno da bude žao i morali bismo se nekako organizovati i tražiti, to jest moliti rusku državu, uputiti u stvari neki zahtev da se vrati ime po onome koga je osnovao. On je napravio i Kremlj i to se zvalo trgovački redovi okolo, znači kao robne kuće. Napravio je ceo grad, Sava Vladislavić. Sava je umro 1738. godine. Sahranjen je u Blagoveštenskoj crkvi Aleksandro-Nevske lavre u Sankt Peterburgu. Tamo je još i Miloradović sahranjen i još mnogi znameniti Srbi. Ali vratimo se Abramu Hanibalu. On je u drugom braku dobio sina Osipa Abramovića, Hanibala, čija je ćerka rodila Aleksandra Sergejevića Puškina. Nedovršeni roman Arap Petra Velikog, praunuk Aleksandar Puškin, je posvetio svom pradedi Abramu Hanibalu. Još jedan Srbin je odigrao značajnu ulogu u sudbini velikog ruskog pesnika. To je grof Mihajlo Andrejević Miloradović, čuveni general koji je u mladosti učestvovao u sovorovskim pohodima, zatim i napoleonskim ratovima, na kraju kojih je Miloradović dobio grofovsku titulu, odlikovan ordenom Georgija II. Stepena i postavljen za general-gubernatora Sankt Peterburga, danas bi rekli gradonačelnika. Međutim, to nije bio gradonačelnik u današnjem smislu. Imao je vojnu, policijsku i administrativnu vlast, znači kompletnu vlast u gradu. Vitez u pravom smislu te reči, štitio je sa svojom milicijom odstupanje ruske vojske iz Moskve 1812. godine. Kada su u proleće 1820. godine do cara stigle glasine o Puškinovim tajnim butovničkim pesmama protiv cara i carskog poretka, Miloradović ga je pozvao na saslušanje i naredio šefu policije da izvrši pretres Puškinovog stana. Grofe, uzalud će se vršiti pretres, reče Puškin. Tamo nećete naći to što tražite. Bolje je naredite da mi daju papir i pero i ja ću vam ovde sve sam napisati. Miloradović je oduševljeno uzviknuo, to je baš viteški. I čvrsto stegao ruku Puškinu, koji je zatim seo za sto i ispisao čitavu svesku. Miloradović je uzeo svesku, otišao kod imperatora Aleksandra I. i rekao: evo, tu je sve što je otišlo u javnost, ali je bolje da to ne čitate. Zatim je vladaru ispričao sve šta se dogodilo. Imperator je upitao: a šta si ti uradio sa autorom? Ja sam mu u ime vašeg veličanstva oprostio. Da nije prerano, upitao je car zamišljeno. Posle kraće pauze je odlučio: pa kad je već tako, onda ćemo malo izmeniti odluku. Opremite Puškina na put, dajte mu propusnice obrazlažući ih carskom milošću i pošaljite ga na službu na jug.
Na putu ka jugu Puškin je poslije jednog kupanja u Dnjepru dobio upalu pluća, pa su ga najpre odvezli na oporavak na Krim. 16. avgusta 1820. godine Puškin stiže u Feodosiju. Tek u septembru 1820. godine stiže u Kišinjovu. U svome delu Evropa i Srpska revolucija od 1804. do 1815. godine Čedomir Popov beleži: ličnost Karađorđeva je izazvala veliki interes i kod znamenitog ruskog i svetskog pesnika Aleksandra Sergejeviča Puškina, koji je početkom 20. godina 19. veka živeo u Kišinjovu. Pa iako lično nije sreo Karađorđa, Karađorđe je ubijen pre toga, upoznao je po svemu sudeći njegovu porodicu, koja je povremeno iz Hotina odlazila u Kišinjov. Karađorđe sa porodicom i grupom vođa ustanka stigao u Besarabiju krajem oktobra 14. I da se podsjetimo, u Hotin su otišli. Hotin se nalazi u severnom delu Besarabije, danas je to Ukrajina, na desnoj obali reke Dnjestar. Karađorđeva udovica Jelena, sin Aleksa demobilisan i pukovnik, u Hotinu je bio upravnik pošte. Oni su svi ostali u Hotinu, kao i dve kćerke, Sara i Stamenka. Karađorđevoj najmlađoj kćeri Stamenki Puškin je posvetio pesmu Karađorđevoj kćeri iz ciklusa Srpske pesme. Nju je napisao 1820. a kasnije pesmu o Karađorđu Crnom je napisao 1834. godine. Ovu pesmu napominjem zbog umetničke, naravno istorijske, ali i umetničke vrednosti. Pročitat ću prva 4 stiha i posljednja 3 i objasnit ću. Strah meseca, slobode vojnik predan, divni i strašni otac tvoj, pokriven svetom krvlju, prestupnik i heroj, i užasa je ljudi i slave bio vredan. Pesmu završava sa 3 stiha neobične težine. Podsjećaju na španske kaside, špansko-arapska poezija srednjeg veka, kod kojih slika treba da ima naglinu, mahovitost, definitivnost, bez popravljanja. Jer kasida je takva, njen je zadatak da ono što se kreće, da uhvati u momentu i da slika koja samo izgleda da je ukočena i zapečaćena, večito traje. Pa evo tih stihova. Sa groba strašnog on se peo, ko tamjan mirisan i vreo, ko čista molitva u nebo što odleta. Ponovit ću, sa groba strašnog on se peo, ko tamjan mirisan i vreo, ko čista molitva u nebo što odleta. Pravo je čudo i osmelit ću se da kažem da je za osudu što ovi stihovi nisu duhovno vlasništvo svih naših đaka. Jer ovako reći o Karađorđu, ja mislim da niko nije takve stihove napisao. 3. jula 1823. godine Puškin prelazi u Odesu u službu kod general-gubernatora grofa Voroncova. U to vreme Odesa je bila pravi evropski grad. Prema zapisima u dnevniku srpskog pisca Joakima Vujića, tada je u Odesi živjelo više od 100 naroda, a među najbrojnijim doseljenicima su bili Srbi. U ovo vreme najbogatiji i najuticajniji bankar u Odesi bio je Srbin, Jovan Riznić, čovjek široke kulture koji je voleo književnost, pozorište, muziku. Također je bio direktor opere, Odeske opere. Car Nikolaj I ga je odlikovao visokim odlikovanjem za zasluge za Rusiju. I to progonstvo je dovelo dotle da se Puškin ponovo sreo sa Srbima. Jovan Riznić je u svojoj kući po običajima onog vremena imao bogat književni salon gde su se u određene dane skupljali obrazovani ljudi i tamo su se, znači, razmenjivala mišljenja, pevale, svirala se ozbiljna muzika, recitovali su se novi stihovi i tako dalje. Puškin je tada već bio poznati pesnik. Jovan Riznić je imao ženu Amaliju, veoma lepa i šarmantna. Ona je bila iz grofovske porodice, Banaćanka iz Banata, iz porodice Nako. Ona je bila moderna, plenila je ne samo gracioznošću, nego kulturom i obrazovanjem, čime je ona dala dostojan nivo ovom salonu.
odmah je privukla pažnju mladog pesnika. Na listovima rukopisa Jevgenija Onjegina crtao je lik Amalije Riznić, a u stihovima samog romana pominje je u delu izvoda iz Onjeginovog putovanja. A toljka tam очарований, а разыскательный ларнет, а закулисные свидания, а ложа, где красой блистая негациянка, молодая, самолюбива i tamna. Puškin je Amaliji Riznić posvetio nekoliko romantičnih pesama koje se nalaze u gotovo svim zbirkama njegove poezije. On se na prvi pogled zaljubio u lepu Srpkinju. Sudeći po njegovim stihovima u elegiji, možete li mi oprostiti ljubomorne snove, posvećene pravoj vladarki književnog salona, osjećanja su bila obostrana, puna ljubavi i neobuzdane pesnikove ljubomore. Poslušajmo dve prve i dve posljednje strofe ove elegije. Oprosti snove ljubomorne moje, ljubavi strasne, nemir, slepi, čudni. Verna si mi, al zašto reči tvoje vole da plaše moj večno budni? Sred poklonika što za tobom lete, što želiš ti da draga budeš svima? I prazne nade što daruje njima tvoj pogled, čas nežan, čas pun sete. No voljen sam i kad si sa mnom sama, poljubci su ti tako puni plama i nežna si, a reči tvoje strasne, tad iskreno su pune duše tvoje. Tebi su, znam ja, smešne muke moje, al voljen sam i mogu da te shvatim. No ne muči me, mila, ja te molim, ne znaš ti koliko silno volim i ne znaš kako ja duboko patim. Na nesreću Amalija se razbolela od tuberkuloze. U to vreme je takva dijagnoza bila presuda. U maju 1894. godine gospođa Amalija Riznić je otišla na lečenje u Italiju i umrla je početkom 1825. godine. Puškin je jula 1824. prognan u selo Mihajlovskoje. Napominje ove godine zato što će kasnije biti to važno. Tamo je bio strogo izolovan od sveta, a za Amalinu smrt saznao je tek jula 1826. I odmah je napisao elegiju Pod sinjim nebom rodnog kraja. Pod sinjim nebom je u rodnom kraju svom venula setna, zamišljena. Na kraju uvela i možda nadamnom lebdela već je senka njena. 4 godine kasnije, 27. novembra 1830. godine, a 7 godina pre svoje pogibije, napisao je posljednju elegiju u znak sećanja na Amaliju Riznić zbog obala svoga zavičaja. Govorila si, dan postoji i sastanka će našeg čas u senci maslina da spoji poljupcem novim opet nas. Al tamo pod visokim svodom što sja u plavom blesku svom, gde raste maslina nad vodom, usnula ti si večnim snom. Tvoj setni bol i čar lepote sve uze urna večnog sna. Sastanka poljubac namote, ali još ga uvek čekam ja. Да чуем и на русском. Ты говорила, в день свидания под небом вечно голубым, в тени олив любви лобзания мы вновь, мой друг, соединим. Но там, увы, где небосводы сияют блеске голубом, где тень олив легла на воды, заснула ты последним сном. Твоя краса, твои страдания исчезли в урне гробовой, а с ним поцелуй свидания. Но жду его, он за тобой. U ovoj elegiji Puškin je jasno stavio do znanja da nije prestao da voli lepu Srpkinju do kraja svog života. Na to ukazuje činjenica da za života nije hteo da objavi ovu pesmu. Interesantno je da je on napisao elegiju te godine kada je zaprosio i kada se oženio sa Natalijom Gončarovom. A eto, zabeležio je tu pesmu i nije je objavljivao. Ona je pronađena na dnu, posle njegove smrti, na dnu fioke, među nacrtima njegovih dela i uslovno rečeno među drugim papirima. Objavljena je 1841. godine, kada Puškina više nije bilo među živima. Puškin je
kao što sam rekla, od 1824. do 26. bio proteran na imanje svoje majke u selo Mihajlovskoje. Ovog puta je bio razlog sumnja da se Puškin bavi ateističkim učenjem. O tome je saznala policija koja je otvarala njegova pisma. A 22. avgusta iste godine Nikolaj I je kronisan za imperatora posle svog brata Aleksandra I, koji se odrekao prestola, nije abdicirao. On već 3. 4. septembra šalje kočiju za Puškina. A 8. septembra imperator i Puškin su imali veoma dug razgovor tet-a-tet, u 4 oka, jedan s drugim. Car mu je garantovao da će biti oslobođen od uobičajene cenzure. Navodim ovaj podatak jer se ulozi imperatora I u Puškinovoj pogibiji dosta prilazilo stereotipno. Elem, kad je car, morao je sigurno biti nešto kriv. Međutim, Nikolaj I je uvažavao Puškina i Puškin Nikolaja, tako da tu zbilja nema priče o tome da je to bila carska zavera, ni u kom slučaju. Kao što rekao, godine 1830. Puškin je isprosio Nataliju Gančarovu. On posle te prosudbe odlazi u Boldino da preuzme imanje koje je nasledio i neplanirano tamo ostane 3 meseca zbog epidemije kolere. Bio je karantin i tako je svadba odložena. Taj boravak u Boldinu je bio najplodotvorniji period Puškinovog stvaralaštva. Tada piše i posljednje glave romana Jevgenije Onjegin. Najkraće rečeno tema Jevgenija Onjegina, obično mi kad smo studirali, kaže se to je prvi pravi roman o ruskoj književnosti. Znači, je sudbina mladog čoveka, obrazovanog, pametnog, sposobnog, ali i sveta koji ga okružuje. Tema suvišnog čoveka se proteže u ruskoj literaturi i dolazi do završnice sa likom Ilje Oblomova u istoimenom romanu Oblomov Ilije Gančarova. Preporučujem ovaj roman zbilja svakom da ga pročita, remek delo ruske književnosti. Ko ne voli da čita, ima izvanredan film čiji jedan od scenarista je Nikita Mihalkov, Nekoliko dana iz života Ilje Oblomova. Zbilja je film koji vredi pogledati. Kad veliki ruski filmski stvaraoci stvaraju filmove po delima ruskih pisaca, onda je to nešto što je umetnost na kvadrat, može se tako reći. Iz romana Jevgenije Onjegin danas mnogi uče napamet pismo koje je zaljubljena Tatjana napisala Onjeginu, plemeću bez mane i straha, ali koga je već bila zahvatila apatija prestoničkog života. Život je kasnije otkrio da je Tatjana ovim pismom pokazala kako je hrabrija i jača od onog kome je pismo bilo upućeno. I svako malo dublje proučava ovo delo i njegove junake, zna da ovo nije samo pismo zaljubljene devojke, nego zlatni presek duhovnih i moralnih normi zdrave ruske porodice. Ja k вам пишу, чего же более, и что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего следа вы не узнали бы никогда. Когда в надежду я имела, хоть редко, хоть неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить, и потом все думать об одном и днем, и ночью и до новой встречи. Но, говорят, вы нелюдим, а мы ничем и не блестим, хоть рады вам i radi prostodušno. Da čujemo na srpskom jeziku ovu pesmu. Pišem vam šta bih znala bolje i šta vam više mogu reći. Sad zavisi od vaše volje, prezrenje vaše da li ću steći. Ali ako vas moj udes hudi, bar malo trone i uzbudi, vi me se nećete odreći. Da ćutim ja sam prvo htela i za sramotu mojih jada ne biste znali ni vi sada, bar da se nadam, da sam smela, da ćete opet k nama doći i da ću maj retko moći u selu da vas vidim našem, da se veselim glasu vašem, da vam što kažem, pa da zatim o isto mislim i da patim dane i noći duge sama, dok ne dođete opet k nama. Al osobenjak vi ste, znamo, i teška vam je selska čama, a mi ničim ne blistamo, no iskreno smo radi vama.
što dođoste u naše selo, u stepi gde moj život traje. Ja ne bih srela vas za celo i ne bih znala patnja šta je. Smirivši burne osjećaje, možda bih jednom, ko će znati, po srcu našla druga verna i bila bih mu žena smerna, a svojoj deci dobra mati. Tatjanin život u romanu i sama radnja romana je potvrdila koliko je Tatjana jedna bila i u tom mladom uzrastu zreo čovjek. U jesen 1833. godine Puškin se ponovo vraća u Boldino. Bio je 2 puta kraće nego prvi put, ali je jednako plodotvorna bila taj period njegovog stvaralaštva. Iz brojnih i raznolikih dela tog perioda osvrnut ću se na one koji su vezani za Srbe. To su pesme zapadnih Slovena i bajka o ribaru i ribici. Otac moderne ruske poezije se 1826. godine vratio s juga iz izgnanstva, gde su počeli i jačali njegovi interesi za Srbiju i Srbe, a često se tokom celog života vraćao srpskim temama. Pesme zapadnih Slovena su objavljene 1834. godine. Za Puškina su geografski Sloveni našeg kraja bili zapadni. To je bio zapad tada. Sa zapadne strane ruske države. U predgovoru zbirke pesme zapadnih Slovena Puškin je napisao da je većina ovih pesama preuzeta iz knjige Gusle, poznatog francuskog pisca Prospera Mérimée, koji ih je objavio krajem 1827. godine u Parizu. Međutim, Mérimée nije precizno prevodio te pesme. On je dosta mistifikovao. Puškin je, za razliku od Mérimea, čitao iz zbirke narodnih pesama koje je objavio Vuk Karadžić i drugi srpski hroničari. Treba znati da je u njegovoj biblioteci nađeno 12 srpskih knjiga, među kojima su bile i knjige Zaharija Orfelina i, kao što sam već spomenula, Vuka Karadžića. A imao je priliku, naravno, da se sastavi i sa Srbima i u Kišinjovu i u Odesi. Zbornik pesme zapadnih Slovena je prvo imao 16 pesama. Počnemo od 9. Bonaparta i Crnogorci. Malo ćemo na ruskom da čujemo. Черногорцы, что такое? Бонапартьева просил. Правда ли, это племя злое не боится наших сил? Так раскаяться жнахалы, объявить их старшинам, чтобы ружья и кинжалы все несли к моим ногам. Mali istorijski okvir. Ovdje ima istoričara, usudit ću se da se i ja malo osvrnem istorijski. Petar I Petrović je odbio, pokušali su Francuzi da ga pridobiju da bude patrijarh cijelog Ilirika ako prizna njihovu vlast i odrekne se saradnje sa Rusijom. To je bila 1806. godina. Crnogorski vladika je to odlučno odbio. U prvim danima ponovne borbe Herceg Novi je uspešno branjen i 30. septembra 6.000 Crnogoraca i Bokelja i 3.000 Rusa natjerali su Francuze da se povuku tolikom brzinom da je francuska vojska za sobom ostavila čak 38 topova i ponovo se povukla u Cavtat. Francuskim snagama u Dubrovniku uskoro je stigla pomoć, armija maršala Marmona od oko 20.000 vojnika i uskoro je usledio napad na vojsku koja je opkoljavala Dubrovnik. Bokelji, Crnogorci i Rusi su se neprekidno povlačili prema Herceg Novom i tamo su potukli jednu kolonu koja im se bila isprečila na povlačenju u grad. Kada je pala noć, maršal Marmon je napustio svoju vojsku, napustio je logor u stvari, ostavio 7 topova, pobacao sve teške stvari, povukao se prema Cavtatu. Ali ih je stigla vladičina vojska. Tada je jedan general ranjen, a zarobljeno je čak 47 oficira sa 1300 vojnika. Pričam ovu priču da shvatimo da nije slučajno ta pesma napisana. Taj herojski podvig, to čudo vojno se naravno daleko čulo. Ne može se porediti sa Borodinskom bitkom i drugim Napoleonovim ratovima, ali je za ovaj kraj to bilo pravo čudo. Zbog takvih uspeha u borbi protiv Francuza, ruski car Aleksandar I je vladiku Petra nagradio krstom od dragog kamenja. Isplaćen mu je trošak koji je imao prilikom zauzimanja Boke. Pročitat ću deo ove pesme. Bonaparta pitao je Crnogorci šta je to. Vidite kako sa ponižavanjem. Ne ko je to, nego šta je to.
Zar se zbilja sile moje ne boji to pleme zlo? Kaja će se objavite, nek vojvoda puka tog pištolja i slabe vite kraj kolena bace mog. I na nas on, evo krete, 100 topova uz njen huk oklopnika, kršnih čete i memluka svojih puk. Još jednom posjećam, Puškin je zlatno sunce ruske poezije. Puškin je osnivač moderne ruske književnosti, a pisao je i o nama. Znači, našao je i za to i inspiracije i vremena. Ništa nije slučajno. Tu inspiraciju smo mi kao narod zaslužili. Evo još kraj pesme, stoj i pali, nek ukloni Crnogorca svaki svog, ne mole za milost oni, ne štedite nijednog. Grunule su puške, spale kape s grana dignutih i u grmlju na nas pale pritajene ispod njih. Plutunom smo uzvratili Francuzima, što je to? Oni su se začudili, nije li eho? Ne, već zlo. Pukovnik je njihov pao, s njim 100 ljudi i njen steg, puk se smeo, sav, i dao, kako ko zna, u lud beg. Stog Francuzi mrze tajno naš slobodni kršni kraš i crvene, kad slučajno, crven kalpak vide naš. Vidite kako je to Puškin lepo rekao. Aleksandar Sergejević Puškin je glavno sleme velike i moćne zgrade ruske književnosti. Njegov uticaj na srpsku literaturu je tako veliki da se slobodno može reći da je Puškin i danas sastavni deo srpske književnosti. Puškin je uticao recimo na Gogoljevo stvaralaštvo, a Gogolj na Nušića. Setimo se samo Nušićevog sumnjivog lica koje je on sam nazvao Gogolijadu u 2 čina. Misleći na Gogoljevu komediju Revizor, za koju se kaže da je jedini pozitivni junak u tom delu smeh. A mi ćemo ne sa smehom, nego sa osmehom, kako sam rekla, da se obratiti još jednom delu iz pesama zapadnih Slovena, da se podsjetimo lektire za najraniji uzrast osnovne škole. Sa Puškinovom bajkom o ribaru i ribici su se sretala srpska deca i u 19. i u 20. pa evo i u 21. veku. Bajka o ribaru i ribici. U dalekoj zemlji nekoj, iza brda, iza gora, na obali Sinjeg mora, koliba je bila jedna vrlo stara, trošna, bedna. U njoj živi deda stari, krpi mrežu i ribari, a baba mu ručak kuva i kolibu ona čuva. Naokolo nigde sveta, niko tuda da prošeta. 30 i više leta žive oni tako sami, deda peca, baba čami. Jedno jutro beše tmurno, deda mrežu uze žurno, babi reče: Ručak kuvaj, kuću čuvaj, a ja odoh po svoj čamac. Poneo sam dobar mamac, pa se nadam neću kriti da će danas ribe biti. Naveze se on na more u osvitak bele zore, mrežu baca pa se sladi, ruke trlja, bradu gladi, ali mrežu prazno vadi. Ne zna više šta da radi. Sunce zađe, već se smrači i nebo se naoblači, ali ribe nigde nema i deda se kući sprema. Tad još jednu mrežu spusti, sa čela mu oblak gusti, rasturi se i nestade. U mrežu mu riba pade, neobična riba neka, gleda u nju s čudom deka, velika je pola hvata i sjaji se kod zlata. Da bi čudo bilo veće, riba ljudskim glasom reče: Šta god tražiš ja ću dati, samo me u more vrati, ispunit ću želju tvoju, bilo koju. Sad se deda smilostivi, pusti ribu neka živi, ali želju on ne reče. Spustilo se već i veče, kad se kući vrati deda, a baba ga mrko gleda pa će reći: Sedi ovde pokraj peći, doneo si praznu torbu, ješćeš sada samo čorbu. Deda sede i dok toplu čorbu jede, poče da je tako sreda, čudan slučaj pripoveda. Kad je baba čula ovo, održa mu strašno slovo: Od muke ću sada pući, tebe deda treba tući. Što si tako luckast bio pa si ribu ispustio? Natrag hitaj, žuri, juri, korito mi staro curi, neka riba kako znade, odmah meni novo dade. I u tmini crnoj gustoj, na obali morskoj pustoj, u pučine beskraj gleda i poziva ribu deda: Oj ribice, gde si, da si, dođi sada mene spasi. Uzburka se Sinje more, ispliva riba gore, morske vale repom seče, ljudskim glasom ona reče: Kaži deda svoju želju pa se vrati u postelju. I deda joj onda reče: kakva želja babu peče. Idi kući deda, samo korito će biti tamo. Obećanje riba dade i u trenu već nestade.
Puškin je uz rukopis ove bajke stavio primedbu 14. oktobar 1833. godine, Boldino 18. srpska pesma. Očigledno je računao i tvrdio i znao da je njen motiv srpski i želeo da je priključi ostalim pesmama zapadnih Slovena, kojih je bilo 16, i prepev Hasanagenice koju je računao kao 17. Oni koji imaju unučad ili decu u osnovnoj školi, kad ih učitelji ili učiteljice budu učili ovu pesmu, recite im da kažu da je to Puškin taj motiv saznao družeći se sa Srbima i još u 19. veku. U proleće 1836. godine posle teške bolesti umrla je Puškinova majka Nadežda Osipovna. To je veoma teško podneo, a okolnosti su bile takve da je jedini prisustvovao njenoj sahrani. U porti manastira bila je porodična grobnica roditelja njegove majke. Tu su bili sahranjeni njegov deda i baba Osip Hanibal i Marija Aleksejevna Hanibal, a on sam je, sahranivši majku, dao manastiru 10 rubalja u srebru za svoje grobno mesto. Nažalost, to mesto nije dugo bilo prazno. Mrazne februarske večeri 1837. godine iz Petrograda je tajno dopremljeno telo velikog pesnika i sahranjeno u ovom manastiru. Puškin, koji je štiteći čast svoje žene i svog imena i prezimena, prihvatio izazov francuskog vagabunda Dantesa, izašao je na dvoboj, bio teško ranjen i nakon 2 dana umro. Sahranjen je tajno jer se carska vlada bojala narodnog okupljanja i protesta zbog Puškinove pogibije. Puškinova smrt je za rusku javnost bila grom iz vedra neba, iako se znalo da se silne spletke pletu oko njega i njegove supruge. Nije niko pomišljao da može da se desi da bude ubijen na dvoboju, jer dvoboji su inače bili strogo zabranjeni, ali ipak su se održavali. Puškin je bio vitez po svakom pitanju, vitez duha, vitez srca, časti, živeo u vremenu kada je za muškarce važila deviza duša Bogu, srce ženi, dug otadžbini, a čast nikome. Tako je živeo Puškin. Prema svedočenju istoričara, ovo je bio 21. dvoboj, a Puškin je izazvao 15. Inače, ovdje sam malo htjela opširnije da govorim o tom dvoboju, ali bojim se da vaše vreme mnogo zadržavam. Problem Puškinova je bio što su opštim aršinom merili njega izuzetnog čovjeka u društvu. Iako on je zarađivao pišući poeziju, on je, znači, bio proslavljeni pesnik za života. Ipak su ljudi nisu shvatili koja vrednost, kakav čovjek, misli se na šire društvo. Pesnik je molio oproštaj zbog kršenja carske zabrane na duele i rekao je: čekam da carsku reč da umrem mirno. Ako nam Bog ne omogućava da se sastanemo na ovom svetu, šaljem vam svoj oproštaj i svoj posljednji savjet da umrete kao hrišćanin. Ne brinite za svoju ženu i decu, brigu o njima ću preuzeti ja, odgovorio je Nikolaj I. Romanov. Veruje se da je ovu belešku preneo veliki pesnik Žukovski. Puškin je umro 29. januara u 1 sat i 45 minuta. Na dvoboju se borio, da tako kažem, bio je na dvoboju sa Francuzom Dantesom, može se reći vagabundom, koji je došao sa danskim ambasadorom Hekerenom i smatra se da je Hekeren svom posinku dao pancir ispod košulje, da je Puškin pogodio Dantesa, da se metak odbio navodno od dugme, od uniforme, ali dugma su se pravile od mekog materijala, tako da ta priča nikako nije bila istinita i dugme na suđenju nije nikad ni pokazano. Pucanj koji je prekinuo Puškinove zemljne dane imao je strašne posljedice. Može se reći da je taj metak imao rikošet i da je taj metak lutalica stigao i drugog velikog ruskog pesnika Mihajla Jurjevića Ljermontova, koji je zbog pesme Smrt poeta, pesnikova smrt,
posvećen Puškinu, proteran na Kavkaz i tamo ubijen u dvoboju. Ali o ovom ruskom geniju, njegovoj vezi sa Srbima, možda neki drugi put. Srpski književni kritičari, pisci i naučnici odazivali su se na dela Aleksandra Sergejevića Puškina čak i tokom pesnikovog života. Ime i delo mladog ruskog pesnika, kako sam na početku ove skaske rekla, se prvi put pominje u časopisu Letopis Srpski, kasnije nazvan Letopis Matice Srpske, davne 1826. godine. Članak iz te godine u delu Smesice izveštava da je poznati pesnik Aleksandar Puškin objavio jednu, mada malu poemu, koja je prema jednoglasnim mišljenjima svih kritičara bolja od svih njegovih prethodnih dela. Ovo je pesma Bahčisarajska česma, Bahčisarajski fontan. Pedantni autor članka je prema visini honorara koju je pesnik dobio i broju stihova izračunao tačno koliko je Puškin zaradio za jedan stih. Ja sam našla tu cifru i onda sam pokušala da saznam šta se moglo kupiti za te pare u ono doba u Rusiji, to se može naći. Uglavnom za ovu poemu Puškin je dobio 3 godišnje plate profesora univerziteta. Znači, dobro, profesori nikad nisu nešto naročito plaćeni, pa ni univerzitetski, ali ipak je to bio honorar o kome se pričalo. Prilično ozbiljno delo na 20 stranica o životu i delu Aleksandra Sergejevića Puškina, autora Save Petrovića, objavljeno u Letopisu Matice Srpske 1888. godine. Petrović piše da je prethodne 1887. u novinama i časopisima bilo više osvrta o delu i značaju pesnikovom i da je to ipak sve bilo nedovoljno i da je on zato rešio da napiše ovako ozbiljan članak, opširni članak o njemu. Nenadmašni stilista srpske književnosti Isidora Sekulić se veoma rado i dovoljno često obraćala Puškinu, njegovom stvaralaštvu. U vezi sa 2 publikacije o Slovackom i Puškinu, 1933. godine, Puškin 1937. Puškin pesnik i čovek 1937. i 150 godišnjica rođenja Puškina 1949. U članku Puškin iz 1937. godine ona poredi Puškina sa Petrom Velikim, ukazujući na značaj ova 2 titana za sveukupnu rusku istoriju. Na samom početku teksta Sekulić objašnjava da je Puškin, kao i svi pesnici, bio veoma naklonjen istorijskim ličnostima. U njima, prema Isidori Sekulić, postoji ta moć inspiracije i hrabrosti da se učini nešto apsolutno u relativnom okruženju. Veoma je teško učiniti apsolutnu stvar u relativnom okruženju, to je tačno. Sekulić piše da je Puškin prvi put u ruskoj književnosti dao slike tako svetlih istorijskih ličnosti koje su kasnije postale kosmosom nadahnuća za mnoge ruske umetnike iz oblasti književnosti, muzike i slikarstva. Članak Isidore Sekulić o Puškinu iz 1937. godine je i sam pravo književno remek delo. Nažalost, Isidora Sekulić se malo proučava i sve više nekako odlazi u zaborav, a to je pisac koji stilista nemaju i ravnog u našoj književnosti po stilu, to je sigurno moje lično mišljenje, izvinjavam se. Ona piše da je pesma Bronzani konjanik rađena zahvaljujući velikoj inspiraciji i kaže da se ta pesma kao plamen otrgla iz ponosa što je Rusija na svom prestolu imala titana uma, titana volje i najvažnije titana hrabrosti koji je ispunio veliku svoju dužnost. Ona poredi Puškina sa Petrom Velikim i na samom početku teksta Puškin genijalno beleži: pesnik koji se nikad nije ogrešio ravnotežu, ima godinu rođenja koja balansira u vrh vrška jednog veka, 1799. Zašto ne okruglo 1800? Zato da bi Puškin jednom godinom života svoga bio u veku Petra Velikog, koga je oduševljeno voleo i sa kim je u svojoj istorijskoj misiji imao toliko sličnog, mada je jedan od njih delovao silom, a drugi umetnošću. Poznatim rečima Dostojevskog kod nas sve počinje sa Puškinom, Sekulić nastavlja da analizira sudbinu Puškina i ulogu njegovog književnog podviga. Ona kaže, Puškinu nije bilo suđeno da opeva svoju ličnu romantiku i zainteresuje svet privlačnim likovima poput Hamleta, Lira, Don Kihota. Puškinu je dosuđenje bilo da bude genij utemeljivač, Prometej prikovan, kako neko reče, iza našeg Njegoša,
prikovaniji u nekom smislu od Njegoša, jer mu ni car ni sudbina ne dadoše kročiti iz zemlje. Misija Puškinova bila je slična onoj Petra Velikog. Sve moći ugoniti u temelj, u napor nacionalno konstruktivan. Ne pisati šta Rusija nije niti i nema, nego šta jeste i ima. Puškina nije dizao krilati parip, nego se Puškin zakopao duboko u Rusiju i kroz njega su prorasla dva krila Rusiji. Prvo, umetnički gotov narodni ruski jezik, drugo, umetnički neiscrpan i za obradu zreo ruski narodni život. Poredeći Puškina sa Goetheom, ona genijalno zaključuje ovo SBA. Goethe je stvarao oblike svaki dan, od zore u noć, čim usta otvori. Iz najopštijih istina izmamio je on najveću količinu poezije, mudrost uzroka stvarima. Njegovo delo stoga obuhvata umetnost, nauku i zanat. Puškin odakle je mamio poeziju iz istina ili iz neistina, to niko ne zna. Zato su kod njega svi uzroci svih stvari samo sitne malenkosti i lepota nema poreklo. Goethe je bio sad okean, sad brod koji okean savlađuje. Puškin je bio brodolom. Dakle, skaska o poeziji mora i broda. Ovakvu sliku nećete naći nigde u srpskoj književnosti. Goethe je, izvinite što ponavljam, ja sam profesor po profesiji, pa volim da ponovim ono što smatram da je značajno. Znači, Goethe je bio sad okean, sad brod koji okean savlađuje. Puškin je bio brodolom, dakle, skaska o poeziji mora i broda. Nema se šta ni dodati ni oduzeti. Sekulić veliča Puškinov stil i tvrdi da veliki genije svojim stilom ne samo da je postavio temelje umetničke literature, već je čak i spasao svoj narod. Ona preporučuje Puškinov stil da se uzima kao lek protiv okrutnosti i žestine svojstvene naravima celog sveta. Evo jedne potvrde. To je pesma posvećena Ani Petrovni Kern. Puškin je sreo tu devojku 1819. godine i on se njoj učinio grub i nije ostavio neki značajan utisak na nju. Međutim, kasnije kada je čitala njegovu poeziju sa oduševljenjem je govorila i o Puškinu i o poeziji. Sreli su se kroz 6 godina, 1825. godine u Trigorskom. I Puškin je tada napisao čuvenu pesmu koju se obično kaže Kap Kern, koju je u stvari poslanica toj devojci Ani Petrovni Kern. Izvolite. Ja pamtim divno magnovenje kad sretoh tebe na svom putu, ko svetlih snova ostvarenje, ko neba dah u zemnom kutu. Kroz burni život hitrobrežni, kroz strasti i iskušenja mnoga, ja dugo slušah glas tvoj nežni i sanjah crte lica tvoga. Al korak leta neizbežni pogasio je mašte tajne, zaglušio je glas tvoj nežni i otro lika crte sjajne. Teko je život pun čeznuća, pun mraka, zla i ropskih uza, bez rajskog sna, bez nadahnuća i bez božanstva i bez suza. Ali opet nasta otkrovenje i sad si opet na mom putu, ko svetlih snova ostvarenje, ko neba dah u zemnom kutu. I srce puno je pregnuća, ti vraćaš sve što vreme uze, i rajske sne i nadahnuća, božanstva čar i žarke suze. Ova pesma se inače smatra etalonom harmonije u svetskoj poeziji. Izbilja bi bio greh ne čuti je i na ruskom jeziku. Ja помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви.
душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоение, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Harmonija, apsolutno. Isidora konstatuje da Puškin u ritmu svoje poezije nigde nije pofalio, navodi primer dece koja uče, koje je otac iz garde starih rusofila, uči ruski jezik, čitaju Puškinu originalu, igraju se, trče kroz sobu, čitaju skazku o caru Saltanu i sami konstatuju, vidi, nigde nije pofalio. Recimo, evo, samo nekoliko stihova. 3 djevice pada k nom, prijali pozna вечерком, кабо я была царица, говорит одна девица, то на весь крещеный мир приготовила б я пир. I tako dalje, i tako dalje. Aleksandar Sergejević Puškin je bio ne samo našim piscima svetionik i putevoditelj, nego i celokupnoj svetskoj književnosti. I dan danas je njegovo delo merilo vrednosti, umetnosti i duhovnosti. Ne smemo zaboraviti da je on bio začetnik, upoznao se s evropskom književnošću i položio temelj, izgradio zgradu moderne ruske književnosti. Desilo se ono što je moralo se dogoditi. Kada je blagodareći onom čuvenom Petrovom prozoru u Evropu, u Rusiju stigla savremena literatura, sa zapada ruski pesnici su veoma brzo osvojili ovo štivo, dopunili ga, nadgradili i na moralnim tradicijama ruske narodne književnosti i ruske duhovne literature stvorili svoju modernu književnost. Blagodareći upravo Puškinu, Aleksandru Sergejeviću, njegovom delu, ruska književnost, koja je uslovno rečeno bila književnost učenica, postala je književnost učiteljica. Ona od koje se i dan danas uči i od koje će se blagodareći delima velikih ruskih pisaca učiti i dalje. Isidora Sekulić o smrti i sahrani Puškina piše da je dobro što je tako sahranjen u tišini, jer se na taj način sjedinio sa ruskom zemljom, kao što je njegova umetnost se sjedinila sa narodnim jezikom i narodnom fantazijom. Kada bi kakav istoričar umetnosti pravio kartu putovanja našeg sunca poezije, duhovne i filozofske misli Petra II. Petrovića Njegoša, onda bi neizostavno jedna od najsvetlijih duhovnih putanja bila od grada Pskova do Svetogorskog manastira. Savremenik Puškinov, mladi suveren Crne Gore, veliki pesnik i filozof Petar II. Petrović Njegoš je 2 puta posjetio Rusiju. Uputio ga je ka njoj njegov prethodnik Petar I, rekavši mu: moli se Bogu i drži se Rusije. Ja na ovakvim večerima ne propuštam, na ovakvim tribinama, da redovno citiram Njegoševe reči o Moskvi, jer su zbilja veliki čovjek govorio o velikom gradu i o velikom narodu. Kaže: o, koliko sam zadivljen Moskvom. Moskva, sveta skrinja velikog naroda u kojoj se vaspitava zavet naše veličine. Moskva, prestonica aristokratije i sveti oltar pravoslavlja i slovenstva. Moskva, čvrsta stena o koju se razbila veličina zapada. 1833. godine u Sankt Peterburgu u crkvi Preobraženja Gospodnjeg Njegoš je položen u čin vladike. Sljedeći put kad je putovao u Rusiju, 1837. na putu za Sankt Peterburg, namjerno se zaustavlja u Pskovu. I ne obazirući se na upozorenje da se to možda neće dopasti ruskom caru Nikolaju I, Njegoš je rešio da posjeti Puškinov grob. To je bilo samo 6 nedelja posle sahrane. Po ciči zimi, februar, Rusija, šta dalje reći, ali je otišao u Svetogorski manastir, prišao Puškinovom grobu, stavio kamilovku na glavu i održao panihidu svom pesničkom sabratu, i to vječna je pamet. Sigurno je da se čulo od Svetogorskog manastira pa sve do Crne Gore. Njegoš je svoje delo Ogledalo srpsko posvetio Puškinu i piše divnu pesmu Sjeni Aleksandra Puškina. Nad zvjezdanim mnogostručnim svodom, nad domakom umnoga pogleda, pod vrhovnim nebosklonom neba, gdje se mlada neprestana sunca
iskresana rukom magičeskom opšteg tvorca siplju rojevima, tamo se je tvoj genij začeo i pjevanja mirom pomazao. Otkud zora sine nad prirodom, odonud je k nama doletio. Sretnji pjevče velikog naroda, tvome prahu zemnom sveštenome, sobraće ti viteški podvizi, pred divnijem stupaju oltaru. Veliki francuski pisac Prosper Mérimée je sigurno jedan od prvih Francuza koji je naučio ruski jezik kako bi čitao Puškinovu poeziju u originalu. Za Puškina je govorio istinski genije, a u ruskom jeziku sljedeće. Ruski jezik je najbogatiji evropski jezik, sažet i jasan. On jednom reči ukazuje niz misli. Za samu Puškinovu poeziju on kaže: kod Puškina se poezija na čudan način rasvetava kao sama iz sebe, iz najtrezvenije proze. Tu je i tajna Puškinove poetske veličine, jer velika poezija nema posebno obeležje, nije vrsta ničega, ne vodi poreklo ni od čega. Poreklo je tamo gde je religiozna filozofija kaže da je jedno sve i da je sve jedno. A osjećanje lepote je razvijeno kod Puškina do najvišeg nivoa, kao nikod koga drugog, što je nadahnuće dublje, mora se strpljivije i tananije raditi da bi se nadahnuće izrazilo. Kad čitamo Puškinove stihove, vidimo da su tako glatki, tako jednostavni i nama se čini da su oni kod njega se izveli u takvom obliku, a mi ne vidimo koliko je on upotrebio truda da sve bude tako glatko i jednostavno, beleži Gorostas iz Jasne Poljane, grof Lav Nikolajević Tolstoj. A Nikolaj Vasiljević Gogolj, koga je sam Puškin nazvao čudotvorcem i čarobnjakom rečima i molio ga da što više piše, dao mu je temu, siže za roman Mrtve duše, molio ga da stalno radi i ovako zabeležio Gogolj o Puškinu. Pri pomenu Puškinovog imena odmah se javlja misao o ruskom nacionalnom pesniku. U samoj stvari niko od naših pesnika se ne može nazvati u onoj meri nacionalnim u kojoj je meri to Puškin. U njemu se kao leksikonu nalaze sve bogatstvo, snaga i gibkost našeg jezika. On mu je i više nego iko raširio granice i osvojio novi prostor. Gogolj lucidno nastavlja: Puškin je nesvakidašnja pojava i možda jedina pojava ruskog duha. To je ruski čovek u svom razvoju, u kakvom će se on možda pojaviti kroz 200 godina. U njemu su se ruska priroda, ruska duša, ruski jezik, ruski karakter odrazili u takvoj čistoti, u takvoj pročišćenoj lepoti, kao što se površina zemlje oslikava na ispupčenoj površini optičkog stakla. Ove sjajne Gogoljeve reči potvrđuje celo Puškinovo delo. A jedan pesnički biser stoji kao kakva duhovna klica za buduća pokoljenja. Radi se uvodu u poemu Rusan i Ljudmila, poznatijem po nazivu Uluka Morja, u morskoj uvali. U ovoj pesmi se kao kakvom dragocenom kovčegu nalaze sve najvažnije teme i svi najvažniji likovi ruskih bajki, ruskih narodnih skaski, epskih pesama, biljina, mitova. Prosto je neverovatno da se na jednom naizgled malom mestu ovako komponovano može naći ovoliko neprocenjivog etničkog, kulturnog, civilizacijskog, mitološkog i jezičkog nacionalnog blaga. U uvali morskoj stoji hrast zeleni i zlatan lanac na hrastu tom. I danju i noću mačak učen i sve šeta lancem krugom. Kad ide desno pesmu zavodi, a levo skasku govori. Tamo su čuda, šumski duh brodi, rusalka na granama tananim sedi. Tamo na nepoznatim stazama vide se tragovi nevidljivih zveri. Tamo je koliba na kokošjim nogama, stoji bez okana i bez dveri. Tamo je šuma i dolina priviđenja puna. Tamo je more talasa silnih što peščanu obalu zorom zapljuskuju. Tamo 30 vitezova divnih redom iz voda izlaze bistri i s njima njihov bačko morski. Tamo kraljević mimohodom zarobljava groznoga cara. Tamo u oblacima pred narodom iznad šuma, iznad mora čarobnjak nosi bogatira. Tamo u tamnici princeza tuži, a suri vuk joj verno služi. Tamo je stupa sa babom Jagom, ide i gunđa sama sa sobom. Tamo car kašče i na zlatom uzdiše, tamo je ruski duh.
tamo Rusijom odiše. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полный, там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабой Ягой идет, бредет сама с собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Хвала. I mi se zahvaljujemo gospođi profesorki Radojki Tmušić Stepanov i Ivani Svrkoti na ovoj zaista divnoj večeri posvećenoj Puškinu, ruskoj poeziji i kulturi i dubokim i starim istorijskim vezama između Puškina i ruskog i srpskog naroda.